Egameni likaJesu Kristu siyabengelela abantwana bakaNkulunkulu esingathi nabantwana bethu kwezikamoya. Sibingelela nalabo esihlanganyela nabo online egameni likaJesu Kristu. Baba noma Mahlaba, uNkulunkulu ababekile ukuthi babe ngabelusi bomsebenzi, Christ Kingdom Citizen. Sifike ethubeni elihle bantwana bakaNkulunkulu lapho uNkulunkulu esinika opportunity according to Exodus chapter 25. So like verse 1 mafika verse 2 uthi kuMosi ngithabathele umnikelo noma ke indlela ukuthi indlu yami yakhiwe kwabanhliziyo zivuma wakuchaza kumnikelo wathi into engiyithandayo ukuthi ngithabathele uNkulunkulu kuvela yena lokuthi masenza lento esenzayo siyenza kuye ngoba lumnikelo uzokwenza umsebenzi wakhe wakhiwa indlu yakhe. So now isithuba esihle lesi sokuthi njengabantwana bakhe silithathele lithuba lokuthi nathi sibe nesandla okuyoba isibusiso kithi ngoba iprinciple imile. Anything esiyenza siyenze umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu une reward engumangaliso, une interest engumangaliso nganeno nangaphesheya kwethuna. So we will be rewarded ukuthi ube nesandla sokuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ukuqhubeka kuye phambili. Sengizonikela ke kuMama Mahlaba aqhubeke egameni likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Sime kwisite la indlu kaJehova yakhiwa khona, igama lakhe la lizobekwa khona, la uJesu ezophakanyiswa eyinkosi nomsindisi omisela ukusindiswa umhlaba wonke, ngoba likhe elinye igama esilinikiwe ngaphandle kwegama likaJesu. So sithi Ebeneza, uNkulunkulu usizile wahamba nathi kwaze kwaba lapha sisebenza ngokuhlanganyela siyibandla. Kodwa njengoba esho ubaba kube nalokho ukuthi asilivuli ithuba njengoba sesiku stage 2 sesizongena ku stage 3 uqhubeka nokwakha indlu kaJehova. So siyazi ukuthi baningi abanye bakaze basibone ngamehlo, nathi asikaze sibabone ngamehlo, kodwa uThixo ubasizile ngomsebenzi awenzayo eCKC. So sathi asilivulele lethuba lokuthi noma ubani ofuna ukufaka isandla ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ngamandla, lelo thuba nanti livulekile. So yiloyo naloyo ngokuthintwa uNkulunkulu enhlizweni yakhe. Kunezwe engilithandayo lapha ku Exodus ku chapter 1 ku verse 21 la ababelethisi ababeyalezwe ukuthi babulale ingane zabafana ezizalwayo, kodwa bakhetha ukuba secebeni likaNkulunkulu, baphikisana nomyalezo kaFaro. Yena wayethi abafa abafana abazalwayo, bona bathi abaphile abafana abazalwayo. So lithi izwi likaNkulunkulu ngokuseva impilo zalabo bantwana, okanti kwakukhona noMose phakathi kwabo uNkulunkulu ayizomsebenzisa ukukhulula isizwe sikaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wahambela imizi yabo noma wabavusela imizi yabo. So kuma wenza umsebenzi kaNkulunkulu unikela ekuhambeni kwevangeli, uJesu ephakanyiswa, kunguye yedwa okwazi ukusiza umuntu. So uNkulunkulu uyakurewada. So ke sithatha silivulele lo thuba, ama banking details azotholakala la ezansi njengoba esho baba, umuntu ozonikela njengalokho uNkulunkulu ebeke enhlizweni yakhe. Sithi uNkulunkulu anibusise, uJesu inkosi uyabuya masinyane. Amen. Amen. Amen.